Kita nak berper jong kesoka jela kijupen biang ya ke jakasa ke bapaka nak banta ke he officer ke batrai nak banta ban chakre ye upai ba ke jela. Hendrai la julap ban bakidan ke tukani ke he officer ke baju syam kabu bat pendon kam bakla ya ke bor bat ya ke kerdan ke bakiban. Bat kene ke jingle ke jongki ke juwan ra ke jing ke bor badai kmi jong ka tanak sorkar ban penyat bet ya ke kam kijam. Hakatayo baladab katanat forest jong kesoka jela kala ujur si Deputy Commissioner ke East Khasi Hills uba Bidhar halo ke jinsa bean jong way officer ke Indian Forest Service bala shong than haka kota ke badan ha forest colony polo halo ke ni ke jing ujur udisi ulo hukum yauni IFS beratip keteng kum Jidas Chaudhary ban pelat no ya ke ni ke jing ke ba sa bean barok sikata Katanat Forest, kalapha ekashiti si Jidas Chaudhary, labun sin, nado bolo syong than, ban pelat no ya kini kajing. Hendai uni orang ba shimla ko ungu ya kajing kerpat jongani katanat, bat beteng kajing sa ha kini kajing. Hendai haba ki bor district kila simkia ya kini kajing ujur, kila let ban pinmi no dakabor di uni orang ba na kini kajing. Kumta uni orang ba ula pelat no ya ka hakasin sajan jong katayo baladem ban alat bu shipori kitiar kitar hakayeng sa jong para marjan jong ubadai Chief Conservator of Forest uti marang kat ba pat yo ya ka jakasa ka babiang lingba kani ka kubor le sila ban ong bakidang bun ki bai pat kitnat ki bakia kandu ya kom kini kijing na kijing shim kabu de ki he officer bala chong than kum kijing penan kam ki kwata kinong trai sokar bala ai banyarap yaki hakapor bakidang don hakakam bat kum ta Hendai let se ki babon pat ki officer ki badan hakakam kim not ban penbor lane ban weng jubor yakini ki reu shim kabu.